世界真心实来看巴尔干半岛的国家蒙特内哥罗，即马有一场比赛是比看讲上卡兰西，倒上久的参赛者就会当摕到代表3万的奖金。因若根据比赛规定，只要你倒来要创啥拢会使。比赛比较大已经超过1个月啊，即马还阁有4个人也咧拼输赢。倒咧买手机啊，忝嘛就困，只要安尼就有机会甲1000块的欧元。差不多代表3万的奖金摸转去，这是巴尔干半岛的国家蒙特内哥罗举办的办大人比赛。比赛的规则，参赛者每8点钟会当起来10分钟。倒来的时阵会当看册、买手机啊，或者是耍电脑。不过就是袂当徛起来，连体力嘛袂使。若违规者会随行取消比赛资格。Ponosna sam na sebe što je ovo izdržavam. Lijepo mi je, ponosna sam što je moja porodica toliko uz mene, što je moj suprug ipak mjesec dana uz djecu, bez... Znači, apsolutno samo kaže, ženo, na godišnjem odmoru si lezi i uživaj. 这场办大人比赛办到他已经有12年的历史，因为英国的外国人称赞甲蒙特内哥罗经体，讲沿海人真办大。为着要拍破刻板的印象，因规去家己办这个真趣味的比赛。今年的比赛是特别竞争，除了参赛者是有史以来上侪一届，已经为原本21个参赛者淘汰到今，敢若剩4个人。比赛到今嘛已经超过1个月啊，现此时也无法度分出输赢。Pa dolazili su i brat i roditelji, bukvalno me molili da ćemo ti 1000 eura i roditelji i brat. Ali ne, ja sam rekla nema šanse, ostajem do kraja i to je to. 现在另外一场比赛伫咧德国柏林举行，29岁伊索比亚的选手阿塞法以2点钟11分53秒的成绩，摕到马拉松女子组的冠军，伊拍破女子世界纪录。甲进前的世界纪录来比，伊要较紧2分钟。现在伊的成绩。甲女子组第2名昆阿的选手切普科鲁伊来比，是领先5分56秒，而且嘛比第3名坦桑尼亚的选手小丽较紧6分48秒。现在男子组的部分，肯亚籍马拉松世界纪录保持人吉普科吉以2点钟2分42秒的成绩冲过终点线，这是个人第5届摕到柏林马拉松男子冠军，拍破伊索比亚退役的选手吉布塞拉斯4届冠军的纪录。公视新闻新北配编译。